nyuma y'uko Uburusiya bwinjiye mu rugamba rwa Mozambique, Lavrov yemeye gufasha kurwanya iterabwoba. Bwo ni minisitiri wo mu gihugu cy'Uburusiya. Ese bizakwana n'u Rwanda ko ibyo biri kwibazwa cyane. Ese ni iki Uburusiya bugiye gukora muri Mozambique? Ese buzohereza abasirikare butanga intwaro cyangwa bufatanye n'ingabo z'u Rwanda zisanzwe ziri muri Cabo Delgado? Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov yatangaje ko igihugu cye cyiteguye gufasha Mozambique guhangana n'iterabwoba, ibaye mu gihe ingabo z'u Rwanda zikomeje kwerekana umusaruro ugaragara mu rugamba rwo guhashya umutwe wa Ansar al-Sunnah. Muri iyi nkuru tugiye gusesengura hamwe cyo itangazo risobanuye ku mutekano wa Mozambique no ku mubano w'u Rwanda n'Uburusiya muri Afurika. Muri iyi nkuru tugiye kurebera hamwe uruzinduko rwa Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov muri Mozambique, aho yatangaje ko igihugu cye cyiteguye gutanga ubufasha mu rugamba rwo kurwanya iterabwoba, cyane cyane mu ntara ya Cabo Delgado. Danasengura icyo ibi bishobora gusobanura ku bufatanye buri hagati ya Mozambique, u Rwanda ndetse n'igihugu cy'Uburusiya. Ni The Quick Times News. Icyo usabwa ni ukujya aho hasi hari subscribe ugakandaho, ubundi tugakomeza kubana no gusobanurira iby'iyi nkuru byose mbivuye imuzi n'umuzingo, dore ko amahanga yose yatangiye kwibaza uburyo ingabo z'Uburusiya zizabana n'ingabo z'u Rwanda hariya muri Cabo Delgado. Nko ikaze rero. Kuwa 9 Nyakanga 2026, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov yatangiye uruzinduko rw'akazi muri Mozambique. Yakiriwe na mugenzi we Maria Manuela dos Santos Luca ndetse anakirwa na Perezida Daniel Chapo. Mu biganiro bagiranye, impande zombi zagarutse ku buryo bwo kurushaho guteza imbere umubano hagati y'ibihugu byombi mu nzego zitandukanye zirimo ubukungu, ishoramari, umutekano n'ubufatanye bwa diplomasi. Lavrov yavuze ko Uburusiya bushyigikiye gahunda y'ibihugu bya Afurika yo kongera agaciro umutungo kamere wabyo aho kuwohereza mu mahanga udatunganyijwe. Yaragaragaje ko ibyo biri mu ntego zo guteza imbere ubukungu bw'ibihugu bya Afurika no kubigabanyiriza gushingira ku bicuruzwa bitunganyirizwa hanze. Yavuze ko Perezida Daniel Chapo yamugaragarije gahunda z'amavugurura y'ubukungu igihugu cye kirimo ndetse n'icyizere afitiye ubufatanye bushya hagati ya Mozambique ndetse n'igihugu cy'Uburusiya. Ubufatanye mu mutekano. Kimwe mu byagarutsweho cyane ni ikibazo cy'umutekano. Sergei Lavrov yatangaje ko igihugu cye cyiteguye gusubiza icyifuzo cya Mozambique cyo gufasha mu kurwanya iterabwoba rikomeje kugaragara mu majyaruguru y'igihugu. Asobanuye ko Uburusiya bwiteguye gutanga ufasha mu rwego rwo gufasha Mozambique guhangana n'imitwe y'iterabwoba ikorera muri Cabo Delgado. Icyakora kugeza ubu nta makuru arambuye aratangazwa ku buryo ubwo bufasha buzatangwa. Ntiharamenyekana niba buzaba bukubiyemo kohereza abasirikare, utanga ibikoresho bya gisirikare, amahugurwa cyangwa ubundi bufasha bwa tekinike bwafasha mu bijyanye no kugarura umutekano hariya mu ntara ya Cabo Delgado isanzwe icungwamo umutekano n'ingabo ndetse na polisi by'igihugu cy'u Rwanda. Imiterere rero y'umutekano muri Cabo Delgado. Intara ya Cabo Delgado yugarijwe n'ibitero by'umutwe wa Ansar al-Sunnah kuva mu mwaka wa 2017. Ibitero byatumye abaturage ibihumbi n'ibihumbi bava mu byabo, ibikorwa remezo birasenwa, ubukungu bw'akarere burahungabana. Umwaka wa 2021 Mozambique yasabye ubufasha bw'ingabo z'u Rwanda ndetse n'iza SADC kugira ngo zifashe guhangana n'uyu mutwe. Ingabo z'u Rwanda zageze muri Cabo Delgado zitangira ibikorwa byo gusubiza abaturage umutekano no kubohora ibice byinshi byari byarigaruriwe n'ibyihebe byo muri Ansar al-Sunnah. Uruhare rw'ingabo z'u Rwanda rero mu myaka yakurikiyeho, ingabo z'u Rwanda zafatanyije n'iza Mozambique gusenya ibirindiro byinshi bya Ansar al-Sunnah
abenshi mu barwanyi b'uyu mutwe barishwe, abandi barafatwa, mu gihe abasigaye bahungiye mu mashyamba atandukanye hariya mu gihugu cya Mozambique. Ibi byatumye ibikorwa by'ubucuruzi, ubuhinzi n'imibereho y'abaturage byongera gusubukurwa mu bice byinshi bya Cabo Delgado. Impamvu Mozambique yongeye gusaba ubufasha: mu mwaka wa 2024 ingabo za SADC zasubiye mu bihugu byazo nyuma y'icyemezo cyo guhagarika ubutumwa bwazo muri Cabo Delgado. Nyuma y'icyo cyemezo, Mozambique yasabye u Rwanda kongera umubare w'ingabo zikorera muri iyi ntara ya Cabo Delgado kugira ngo icyuho cyari gisigaye cyuzuzwe. Ibi byatanze umusaruro kuko ibikorwa by'iterabwoba byagabanutse mu bice byinshi, ariko nubwo bimeze bityo, imitwe y'iterabwoba iracyagaragara mu bice bimwe byo mu mashyamba yo mu majyaruguru, ari nabyo bituma Mozambique ikomeza gushaka ubufasha bw'abafatanyabikorwa bayo. Abasesenguzi bavuga ko gutangaza ko Uburusiya bwiteguye gufasha Mozambique bishobora kongera imbaraga mu rugamba rwo kurwanya iterabwoba muri Cabo Delgado. Icyakora kugeza ubu ntibirasobanuka neza uko ubwo bufatanye buzashyirwa mu bikorwa cyangwa niba buzahuzwa n'uburi hagati ya Mozambique ndetse n'u Rwanda. Hari kandi urugero rwa Repubulika ya Centrafrica, aho u Rwanda n'Uburusiya byo bombi byatanze ubufasha mu rwego rw'umutekano kuva mu mwaka w'2020, uruhande rukorera mu nshingano zarwo. Nubwo bamwe bashobora kugereranya iyo ngero n'ibishobora kuba muri Mozambique, nta tangazo iratangaza ko hazabaho uburyo bumwe bwo gukorana cyangwa imiterere y'ubwo bufatanye. Ibi rero hari benshi bagiye babigarukaho, hari ababihuje no kuba umubano w'ingabo z'u Rwanda cyangwa se w'u Rwanda ndetse n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi udahagaze neza. Hari abashaka kuhita babihuza no kuba ingabo, ubwo ndavuga umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wari wahagaritse inkunga wahaga ubutumwa bw'ingabo z'u Rwanda hariya muri Cabo Delgado. Hari abantu bagenda babihuza gake gake, ariko icyo nge navuga ku ruhande rwanjye, kuko n'ubundi ingabo z'u Rwanda ndetse n'ingabo z'Uburusiya so bwa mbere baba bagiye gukorana mu butumwa bwo kugarura amahoro, kuko muri Centrafrica 2022 murabyibuka izi ngabo zombi zarakoranye, yaba iz'u Rwanda ndetse n'ingabo z'Uburusiya, ariko n'ubundi bintu bigenda neza cyane. N'ubundi icyari cyabajyanye bombi kirakorwa kandi gikorwa mu mucyo nta kuryana kubayemo. Ibi rero nubwo bimeze bityo, tugana ku musozo, uruzinduko rwa Serge Lavrov muri Mozambique rugaragaza ubushake bw'Urusiya bwo kugarura ubufatanye n'ibihugu bya Afurika, haba mu bukungu no mu mutekano, mu gihe ingabo z'u Rwanda zikomeje kugira uruhare rukomeye mu gucunga umutekano wa Cabo Delgado. Ijambo ry'Uburusiya rishobora gufungura indi ntera y'ubufatanye, ariko hatacyategerejwe ibisobanuro birambuye ku buryo buzakoreshwa. Turakomeza kubakurikiranira uburyo ibintu bigenda hariya muri Cabo Delgado. Iyi ni The Quick Times News. Kisabwe ni ukujya hasi ari subscribe ugakandaho, buri tugakomeza kubana 5 kuri 5. Amahoro n'imigisha Nyagasani atanga bikomeze bibane nawe. Gahunda za The Quick Times News zikomeze zikonogere.